biag, wenno patay. Tinapalabas, impagsa ni Rosana kini Tony ti sakit amarikrignana, nang runapay idinakita na daytoy. Iti panagsarita da kini Rosana, sinidir na ni Tony, gapo tabinaybayan na daytoy. Iti matbiyang ni Tony, insalaysay na tinapasamak iti biyag na, kalpasan tinaudi a panagkita da, idi kaldawan ti kalaysada kini Solomon. Agingga anadanon ti panangipudno ni Rosana, nga addaan da iti anak. Insalaysay ni Rosana ti pakabuklan ti paspasamak, ket naring manantiguran ni Tony kini Solomon. Kalpasan ti panagsarita da iti ayan ti tanam, day di bakat bogan. Nangisagana ni Layla iti sopas a pagsasangwanda, iti paraangan ti kalapaw. Ket dita, agsiddaaw ni Layla, gapo iti naibaga ni Rosana, akabsat na daroldan ken Michael. Ita gagayem, adtuyen tituloy ti nobela tayo anapauluan. Biag, wenno patay! Dito'y tayon paraangan nga agmerienda, tan aparpariir. Oh, manang Ofelia, matmatmatan nakmutan. Gaputa nagpintas ka, Layla. Saan ka laan napintas? Nasaya at pagkiugali mo. Nagasat daroldan kan Michael. Tanaad daan da iti kabsat, akaskan ka. Huh? Nagasat da? Gaputa na daan da iti kaskan ka akabsat. Napintas ka lang arodan, nasingpat ka pa. Anya ti kayat mo asawan, manang Ofelia. Layla iha, ni Ofelia, ket iso ni Rosana. Tinaistoryak idikan ka akayan ayat ko. Iso ti ina daroldan ken Michael. Anya? Kakabsat mo ida, iha. Anya? Kastagayam. Kastagayam, papa. Iha, Day tagayam ti marikrik na kiniroldan. Ayat iti may sapudpud no akapsan. Isumat lagayam. iha, agsangit ka matan. Gapot na maragsakan na, papa. Iha, Gapot na pudpud no gayam akapsat ko ni Roldan. Sipod payada kami iti high school. Kastoyan ti marikrik na kankwana. Kanayon ko pa'y iti nga ungtan. Gapot na di na amo ti mangurnos iti bagina. Kanayon nakpa'y iti nga umay dito'y kalapaw na. Tapno ilabaak. Kan ko pinagdag iti kawas na. Iti kasta, saan ko maakuso-kuso? Tapno sana nakababain ni J School. Kanayon ko nga isuro iti pamayan na. Tapno saanan nga agat ang lit. Anya? Uwan man ang Ofelia. Tunggal Sabado nga wan klase mi. Umayak ditoy. Katulungak ijay umana. Takakaasyak launay. Mangyagak matan iti si Dana. Kanda dumapay akasapulan na iti kusina. Nang runa pa iti awanan ni Michael. Layla. Ikikak iti kwarta na. Uray di na kayat nga awatan. Ayat gayam ti may sakab sa teto amarikrik na kankwana. Agyaman akan ka, Layla. Iha. Nasayahat ka unay at tao. Nagasat ni Tony. Gaputan na addaan iti anak akaskan ka iti ugali. Oh, Layla. Manang Ofelia. Inarakop na. Wan, iha. Nasayaat ka. Agyaman ako na ikan ka. Gaputan di mo binaybayan ni Roldan.
Ay, nante. Anya ka diti pampanunutan ni Michael iti dayja sa uli. Pampanunutan ng samot ti papataynan, ha? Anya? Narigat nga mintiagin lalaing. Tamay rubo lang. Anya nga ito. Kumadanin ti apit na. Anya ti sasawang Piryong? Saan kitin? Matay ito ni Michael, alias Siglat. Inton kaldawan ti laban na. Alay ko. Apa ya tinanog na. Alay ko. Agin lalaing ka talaga. Imala ka ni Michael Alastog. Yeah! 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 Sikat ti lastog Piryong. Sikat ti agin lalaing. Adaywan na kon. Tamangan nukogtaran ka manin. Nukasta. Nalaingin dayjay adante. Wen, Big Boss. Kabailanan niya abagan ni Piryong. Nakitag ito'y ti panangkugtar na kin ni Piryong. Naglaing, boss. Nasaya at nukasta. Malaksid kin ni Siglat. At dapay sabali manan analaing abos. Panagkunam ka di. Kat abakan na ni Siglat. Ay, saan, Big Boss? Ni Siglat ti kalaingan kadakwada amin. Awan ti makaabak ko na. Nasaya at. Ket. Anya ti aramidon ita dagiti balod. Agin inanadan, Big Boss. Kasta ka di. Ituloy dang tumanan inton bigat ti agsanay. Sige. Ibagam ka ni Ansot. Tagluto dan para iti kanen dagiti balod. Ngem. Kontrolan dalang ti iluto da. Wen, Big Boss? Antukap da amin. Mangirarit da. Big Boss? Sige, mapankan ijay kusina. Wen, Big Boss? Sumurot kan kada kami ijay pugalyon, Rosana. Agmay-may sa ka ditoy. Ket amangan niya pa'y ti mapasamak kan ka ditoy. Tony, Numakita na ka ni Roldan. Sigurado amaragsakan tayo jay. kwa. Sana bale manang Ofelia. Manang Rosana ko nakuma. Sarungkaran tay tumitla ang tuy kalapaw. Nang runa pa'y tanagadugayam dagiti mulam anateng. O sige, sumurot ta kada kayo. Kasladyak kayat ti sumurot, iji bukalyon. Ngampilitan dakdato ni kan Layla. At daanan iti asawa ni Tony. Iso ano mabalin. Kat saan ako man asumurot kadakwada. Masahirak laang ang makakita kadakwadang agasawa. Kasladyak sa kabalan. Rosana, Tony, agluluha ka? Huston, di ka nagluha kasta. Ala, agsadag ka iti abagak. Alan, ko, Tony, Huston, di ka nagluha kasta. Tony. Umay ka. Umunig tayon, Rosana. Dito iti balay mi, manang Rosana. Dakal ti balayo. Napintas. Mako na abalay ti baknang. Ala, umunag tayon. Layla, iha. Ingka pa isagana kininana miling ti bakante asiled. Wan pa pa. O sige, mangantayon. Di kagbabain, Rosana. Naimas day tayo sagana ni Nana Miling.
Oo, Juan. Sige. Ayan nga tati asawa na. Api adi sumango amangan. Oh, Manang Rosana. Kaslada pang panunutam. Ni ka di Roldan? Juan, ni Roldan. Anyamot ngaminan day dya at tao. Tadimat tan agawid. Sumangpet tulak ta. Diyo pagdanagan. Kabalan na sa lakniban ti bagina. No addaman pagpaggadan na. Tony, Idi may nagpakada kanyak. Inikak iti ado a kwarta. Tadyak amo no kaanon tumanen nga agawid. Inikam iti ado a kwarta pa ma? Wen, gapo tadyak kayat ang mabisbisinan. kasta kapatag ni Roldan ka. Nga oray di mo pa'y ammo, nga anak mo. Sipod nagnaed ni Roldan dito'y balay. Imbilang ko napod nung anak ko. Isungay papay ko amin nakasapulan na. Nga agadal, aging ga makalpas iti kurso na. Tony, Ala, mangan tayon. Amangan no agsangit manan ni Manang Rosana. Mangan tayo pa'y. sige, Laila. Kalpasan ti panangan tayo. Agin na natayon. Tanabannog tayo iti biyahe. Sige, uminom tayo. Danggayan dakda kayo a bodyguard ko. Ayos! Jak ngamin makaturog gapo iti naitagtaga inap ko iti aldaw. Bayat ti pan nakairidap ko. Anya, Big Boss? Aginaburan na kano ti ado a kwarta. Mayate, tagtagin na mo, ba? Anya ti katawa. Big Boss. Ala, agpaala kayo ko ni Ansot iti naimas a pulutan. Nagpulutan tayo. Reglada, Big Boss! Tiladawan iti diding. Ladawan tinapintas a babae. Ladawan nga tadayta ti asawa ni Tony. Rosana, Tony, apay nga da ka dito'y salas. Saan ka kadipay ang makaturog? ako, inak ko mauminom iti kusina. Ngam natalyaw ko dayta aladawan. Iso ka diti asawam? Wen, isulay ta ni Erlinda. Napintas sa babae. Kat saan ka ang nagbidot anang ikalay sa kankwana? Rosana, Nagasat ni Erlinda. Gaputa si katinasawa na. Sana kas kanyak. Diablo, tinangikalay sa kanyak. ni Erlinda kat pimusayan. Naatake iti puso. Nga isumatan ti impatay na. Kastagayan. Kaasiman. Awanak iti day di apan nakaatake na. Gaputada ki bugalyon. Inyawag la kanyak ti ipagkuan ni Dolores. Tony, Ngam anya nga rod. Nalabit nga ijay laangan tinagpatinggaan ti biyag na. Idi pimusay. Nakariknaak iti pan nakakonsensya. Gaputa saan anay ti impariknak apam matagkan ko na. anya. Malagip ko pa'y tinapalabas kada kami. Sipod nagkalay sa ta, Tony. Amok ang mapilpilitan kalaang amang iparparik na iti ayat kanya. Ha? Nung pa'y kasta, agyang manaklat ta,
Tainikan nak iti anak. Erlinda, Dakkelan ni Layla. Makaawatan. No daduma. Agdamdamag kanyak. Gaputa apay kano aditay rumrumwar asa nga pamilya. Apay kano dagiti daduma a pamilya kat agpasyanda. Ngamda tayo kat saan. Sa pulo na ti kanayon kumapa nagkukuyog tayo at talo, Tony. Ngam saan ta maipay data. Gaputag tukyag tiriknak. Erlinda, Gaputa masairak. Nga iti pa nagkukuyog tayo at talo. Kat sa bali matayan tiriknak. Gaputan ni Rosana. Iso nga ti may rason kulatan ka ni Layla. Kat makumikom tayo tinegosyo. Tony, aging nga ka diita. Kat di mo pa'y maipaay, ti 100% apamatag mo kada kami a pamilya. Erlinda, Idadata di Amerika. Adda ti rason. No apay asaan taunay ang makapagsarita. Wano makapaglangan iti mabayag. Gaputa na patag ti oras ijay. Arumbang asaan ang masayang titunggal minuto. Erlinda, Ngamkaskas di matlaang idi. Adatan dito Pilipinas. Ad-adapay kit din ang naging nadayuta. Gaputa adakan dito bugalyon. Kat ijayak matdaklan. May mayatan dayta. Tapno awanan ti parikot. Tinapatag. Saan amarakrak ti pamilyata? Nasakit, Tony. Nupay kasta. Sana balin. Ngamin. Basol ko matlaan. Gaputain tulok ko ngagkalay sa taidi. Nga uray amok. Asabali tilinaon tapusom. Bagyaman aklata. Gaputasan na kami apinanawan ka ni Layla. sorry, Erlinda. Sorry. Tony, Pakawanan nak. Ngambayam. Sulnitak tinakurangak. tinapatag. Ipariknam ti panang ipatag mo iti anak ta. Sana balikan niya ako. Tama kaawat. Maaklon ko. Ajak maartapan ni Rosana iti puso. Erlinda. Itilikunan ti amin. Naragsakak lata. Uwen. Naragsakak lata. Gaputa ay ayatan kaunay. Tony. Ni Erlinda ti akin pagayatan nga agnaid iti daklan. Ket dituyak met bugalyon. Timbaga na rason. Ket negosyo. Kastagayam ti pakasaritaan nyo. Kaasimat ngarot ni Erlinda. Idi bimusay. Ijay ko ana amiris ti amin.
Tinagdakkel abidot ko. No apay ajak impaay ti 100% apamatag ko kenkwana. Idinto tawan mat pakapilawan na. Tony, Ken no apay ajak impaay ti kalkalikaguman ni Layla. Aragsak ti may sa pamilya. Maituloy nga ta ti ayan-ayat da Rosana ken Tony. Gagayem. Di uliwana denggen ti tuloy ti nobela tayo ana pauluan. Biyag! Wenno patay! Biyag! Wenno patay! Tinapalabas. Makasangit ni Layla gaputa maragsakan itinaduktalan na. Akabsat nagayam daroldan ken Michael. Naamiris na at imarikrik na na kiniroldan. Ket ayat para itipudpudno akabsat. Indayaw met ni Rosana daytoy. Gaputa malaksid anapintas. Nasaya at pay ti ugali na. Ket kunana anagasat daroldan ken Michael. Gapu tanaadaan da itikas ken kuana akabsat. Iti ipapandan ije bugalyon. Nakita ni Rosana tiladawan ni Erlinda, ti asawa ni Tony. Imma sidagmat ni Tony, ket dita, insalaysay na ti may papan kadakwada kini Erlinda. Itagagayem, adtuyen tituloy ti nobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! impaida mo tipod no nga ayat. Arumbang ko mga impay mo kanya Erlinda. Kantiragsak, akal kalikaguman ti anak yo. Nga iti odi na, ket pagbababaw ya. Roldan, kumusta ti panaginsayo? Jak agpatingga. O kasano? Rumwarta ita arabi? Adda palaban ita? Sige. Agrupat ka nga Roden, tarumwartan. Sige manong yalong. Rumwarta nga ron. Nalag-alis siyan ti kong tramo! O nya,
Agawid tayo di dagos ko, no agawid ka pa ilang di balayo. Munto yun, bingay ko. Iti panangabak ko. Sige. Atoy. Ako day ta, patas ti bingay. O anya, agawid tayo di dagos ko? San? Adda pa panak. Sige. Urayan ka lat tayo di dagos ko. Agsinata pa'y nga rod ditoy. Gananad ka. Ang mga no adda dagiti kalaban, kat luguban da ka. Dito yak pailang palabas iti rabi. Inton parbalot. Mapanak iti sa balya barangay. Ta ituloy ko sa pulan ni Michael. Balot. Tabarang lahat. No dito iti pakasarakakan ko na. Sapay lang na. Ta saan ang nagpasyudad. Nagpintas dito hardin nyo, Layla. Kastamot tanday takubo iti sentro. Nagpintas. Amuyo, Manang Rosana? Ni Roldan tinang papintas dito'y hardin. Kastamutan nga iso tinangaramid idi iti dayta akubo. Kasta ka di? Nalaing ni Roldan, Manang Rosana. Pinapintas na to'y hardin. Mayat itan ti pan naka-arrange na. Saan akas idi ngaglalaok dagiti mula. Ngamin, awan met ti mga asikaso. Kanjak met ammo nga obraan. Iso asib si bugaklatan dagiti masetas dito eh. Kasta gayam. Nagagat ni Roldan. Awan ti makunakkan ko na. Kanalaing pa iti pagadalan. Iso ti mangisursuro kanyak. No kasta nga adadyak amo kadagiti project ken homework ko. Maragsakan ak unay. Gapu kadagiti indandanon nyo kanyak maipapan ka ni Roldan. Agyaman ak. Gapu ta di makaldaan na saya at ti kababalinda. Insuro ka no idaday di apong da. Wan. Nasaya at atao day dinanabokan. Isuan na padakkel na dagiti anak ko. Nga at daan iti nasaya at agalan. Papa, adda kagayam dito'y salas. Kunak na simrag ka ijay department store. Saan, iha? Itaman pa'y papa. Adda ka diti makagapo. Anya kuma, iha? Ni Manang Rosana. Anya? Si Kamat, iha. Sabali ti panang ipapan mo. Saan na kasimrek? Takayat ko ti aginana. Kasta nga taa talaga. Tadda ka di pa'y sabali a rason. Ni Manang Rosana, papa. Di nak man sutil na kasta. Umay ka man kit di dito'y abay ko. Ha? Agtugaw ka dito'y abay ko. Sige. Aday ta, papa. Layla, iha. Oh, papa. Inarakop nakmatan. Gapo ta ipatpatag ka, anak. Ipatpatag kamat, papa. Agyaman, anak. Bayam, iha. Sulnitak tinagkurangakan ka. Ket pakawanan nak itinaglabas. Gaputa nagbalinak ama naging bubukod. Bayan yun day taabanag, papa. Lipatin yun. Gaputa maawatak mati makagapo. Agyamanak, iha. Ket ti kayat ko, naragsak tayo ko makadaroldan. Wen, iha. Oh, ato din sa ganak ameng good news. Ramanan nyo. Naimas da ito eh. Kan adapay pinalamanak at tinapay. Kasla na imas talaga Wan naimas da ito. Mango juice? Wan. Apay, itakala ang makaraman iti kasta, Layla. Adala malagip ko. Tanakitak day ta mango juice. Anya ti malagip mo.
Malagip ko ni Fatima. Kanayon akas tati balon ni Doray kan kuana. Paborito na kano ti mango juice. Naistoryamin kin ni Vina ti may papan iti day a best friend ni Roldan. Saan ka di? Oohan. Rosana, ni Tony. Fatima... Saanan nga iso ti pagsaritaan tayo. O sige, agmerienda tayo kitdi. Ramanan nyo day ta insaganak, a merienda. Sinurot ka dito'y terasa. Tada kayat ko nga ibagakan ka, Tony. Anya data? Ti maipapan ka ni Fatima. Anak ko ni Fatima. Juan, natakwatak data idi adda beauty contest iji pagadalanda. Agpadadaan nakisalip kini Layla. Ket naamwak aputot ni Solomon. Tony, kayat ko nga ilimot tapay lang ti amin. Maipapan kada kami ka ni Fatima. Naibagakan niyak dalayla kan tigayam na ani Vina. Anagbalin a pagayam da ni Fatima. Wen, pudno data. Numaamuan ni Solomon nga anak mo ni Layla. Amangan no may sagmak. Saan laang ati anak mo ti may sagmak? No di pa'y katsika. Agraman daruldan kan Michael. Rosana, Iso asaan ang maiparbeng ang maamuan dagiti ubing. Akabsat da ni Fatima. wen, maawatak, Rosana. Adda kagayam diti Kobo, Layla. Naliday ka? Malagip ko nga mintin ako na kanyak idi ni Mama. Layla, iha. Ipatpatag ka unay, anak. Diyak pagbabawyan ti panangipas ngay ko kan ka. Nga uray sa anak nga ay ayatan ni Papa. Mama, Dakkel kan. Kat maawata mon ti amin. Kat itilikodan ti amin. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? No saan mi anay pa ay ti 100% nga atensyon mi kan ka. Wen, Mama. Maawatak. No pa'y kasta anak. Tartari gagayak latta tinananay a kinaragsak ti pamilya tayo. Uray siyak, Mama. Kat ulitak. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Gaputa unay kurang ti ayat nga ipapaay kanyak ni Papam. Taipatpatag na kamot, anak ko. Mama. Ay ayat at launay ni Papam, anak. Iso asipupuso nga aklunak ti bunga ti panagayat ko kankwana. Piman ba't ni Mama? Layla, Ay ayatan na unay ni Papa. Iso nga oray masangsaktan. Awan anyaman na kan ko na. nasaya at tao ni Mama. Layla, ngayon, napadakkel da ka na singpet kan man nakaawan. Manang Rosana. Ladingitak mat. Gaputa iti panagayat na ka ni Tony. Saan asinupapakan ni Tony iti 100% a panagayat. Layla, kayat ko ti sumarungkar iti tanam na. Ijay daklan ti ayan ti tanam na, Manang. Sige, sarungkaran ta ti tanam na. Sige, maturog ka latta, Roldan. Madlaw ako rang titurog mo. No sa dino ngamin tinaggap-gapuan. Tijaske. Agorok pa'y.
bay akman langan. Rumwarak kiti. Sarong karaktem amo kabaknang. Bareng tumulok itim bagakkin ko ana. Kat no man nogot. Sigurado. Dakdakkel manen apagkwartaan. Day tagipod naman ng Rosana. Adda pagayam ni Papa iji syudad. Kat tumultulong amang sapsapul kini Michael. Nga maging kaita. Awan pa'y tidamag no kumusta mo't ti pa nagsapsapul da. Kanayon kong awagan day ja agayem ko. Ket kuna na apasapsapol na ni Michael. Ket sapay la kuma. Tadda na saya at abanag na. Agyaman ako, nay. Gaputa oray di mo pa'y ammo nga anak mo. Nga masaknan ka kadakwada ka ni Roldan. Masyanak idi kini Roldan. Ket agpapandito'y bugalyon. Pasapsapol kumat kadagiti talkak a pulis. Kastameten kadagiti daddo mapay nga amok. Agyaman ak. Nga maging gaita. Awan pa'y lang ti damag no nasarakan dan. Ti ko na tigayem ko a pulis. Umawag tulat ta no bilang tanasarakan dan. Kadaging gaita. Ururayak ti awag da. Sapay ko mata masarakan da. Tapno makita kon. Nataer ni Michael manang Rosana. Kasmat laang iti kinataer ni Roldan. Day talaang tasabali ti rupa na. Nakitam ka din, Laila? Wanmat, nakitak idi adda kami pay laang iji daklan. Nabakbakad ti bagi ni Michael. Ni Roldan. Kat ni manang Rosana ti karuprupa na. Wan, hustuak. Kat ni Michael. Sika ti karuprupa na, Papa. Ha? O, saan ka di, Papa? Karuprupa ni Roldan ni manang Rosana. Wen, pudno. Kat ni Michael, si kamot ti karuprupa na. Iti day ta nga ibagbagam, Layla. Magagaran ako na makakita kadakwada. Iso asapay la ko mata makita idano. O anya, Senyor Solomon. Nakasagana kan? Sikamanan. Sana nalaskan ang kanayon nak nga awagan, Don Tomas. Gapot at disturbo ka lang. No talaga nga dakartam. Agparang ka inton kaaldawan ti laban. Tijaske, nakaungat manan ni Solomon. Bueno, agpakita agtulat taken kuana. Ton kaldawan ti laban. Kat itapay lang. Kaslamakit kita kon ti panangiyawat na iti attache case. Anap no iti kwarta. Buisit day jay Adon Tomas. Kaslamang sursurdo. Kanayon nak nga awagan. Big boss. Idi pa lang akayat ko nga ipapatay. Ngem saan ang nagbaligi. No, kayat mo, big boss. Patayin men inton kaldawan ti laban. Yeah. May salang asaom, big boss. Tiraan min adagos. Anya? Kwa? Saan pa'y nga ita? Saan po'y, big boss? Saan pa'y nga ita? Gaputa adupay ti kwarta na nga abakat. Sabagay, big boss. Abakak pa'y amin a kwarta na. Sakbay, apatayin nyo. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy, tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay!
Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika June Rebutazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!